Feliz sábado. Kay día separasqa Señor ninchikpaq. Chayrayku noqanchik kicharispa kasun kuska qillqasqanta. Mask'anachik kay libro de Proverbios capítulo 21 versículo 29ta. Maypi tarinchik kay willayta. Millay runaqa mana reparakunchu, hina purin cheqan runaqa k'uchunchan sumaqta llanninta chaypi purinanpaq. Señor ninchik munan sapawninchikta sumaqta kawsanata, pero llakiykunasqa kawsayninchikpi mana nanallaytachu apamun manchayri, ataspa kasuan aska pensamientosta, maypichus mana allin pensamientosqa watawanchik yuyayninchikta. Chaymanta hinataq uhman noqanchik risanchik watakuspa nitaq paskaray atispa. Chaypaq aska especialistas parlawanchik noqanchik k'uchunchanapaq kawsayninchikta sumaqta puñuna tiyan, chantapis ruwana tiyan ejerciciusta, sumaq alimentasqa kanachik tiyan. Chaymanta hina noqanchik yanapakusun paskarayta yuyayninchikmanta mana allin pensamientosta. Dios ninchiktaq yanapawasun pichayta kawsayninchikta, chaymanta hina kusikunapaq tukuy imamanta. Ima lindu Señor ninchik munasqa kuyamasi, payqa munan wawasninta kusisqa kawsanachikta, atipanapaq tukuy malus pensamientosta, pay watejmanta gobiernananpaq kawsayninchikta. Chay deseo kunandia, chay oración ni qankunapaq. K'ayakama.